Mr. Speaker Sir Mbaka Kirengone au kaunti Mutori maoni maku ni iguru riku na namwona muringitwe mbica mwaka na gavana wa Meru Kawira Mwangaza uria ekirite njuki ya gutu muno maoni maku ni mariko wewe wina nkoro iria ikuonekana ya Kawira Mwangaza tumenya Kawira Mwangaza ni kumenerua bado akira wao atige gukorea atige gurira ntu ngombe atige gurira 1 2 3 maoni maku ni mariko na ninkumenya kana Kawira Mwangaza ni mucore wakwa murata wako Ndabonga kuria Otie mutongoro wa Meru County murata wakwa kuma gavana kuthi mwanka MCS wengi kwanza wa Meru County ibarato ina bo last time uri MCA ndi MCA most of them baba so kire bonde twari nabo twamita biba ijogu tugiswa kinyabiama tambirare twari umai nataka Kawira Mwangaza bidito aboreria deputy governor stima aboreria deputy governor stima Kawira Mwangaza werera tiro Meru County kuruta kuringana bora bwije na bo news gukinyagira na kuruta so far so good kabisa tendere nuko wani unkirimono tunkura mtu sibitari ndira mtu sibitari re timbia si ngafu ndatumira kuja sibitari natisi ambaka tigo mwenderie president Ruto njerera watumire ya kuona giti utimigambi watumire njero ukengeta watoro ukengeta nukwegwa wewe Kawira Mwangaza na ize okolea bure musukumite nantu baijogu antu haters know Kawira Mwangaza inya yake yondere okoleani no koleno ya Kawira etethagia mu Meru niwe gwikiro muthetu ukadie mde Meru County. I do go to Meru County quite often ukadie mde Meru County kwa tuke mde yeteke gavana yetokana fe impeachment go impeach oti romba kairi otoke mde gutie gavana tato chokere ni gura kairi Kawira Mwangaza bashinda bakariga okay tene I'm telling you the truth mwananchi ndeto ino kuigwa re chumanetie na mwananchi kawaida